Nous sommes au mois de janvier 2024. Évariste Ndayishimiye, le président du Burundi, se déplace à Kinshasa. Turi muri Mutarama 2024. Evariste Ndayishimiye, perezida w'igihugu cy'u Burundi, yagiye Kinshasa. Evariste ahishurirayo gahunda asangiye na Tshisekedi yo gukura ubutegetsi bwo mu Rwanda. Avuga ko azafasha urubyiruko rwo mu Rwanda kwigobotora abayobozi babo. Burya urwo rubyiruko Ndayishimiye yavugaga ni FDLR rigizwe n'abasize bakoze jenoside hano mu Rwanda, ngo bakizera cyane abagize ihuriro ryabo. Ubwo ni ya mitwe yashinzwe nka FDLR, Wazalendo n'ingabo z'abarundi zifatanyije n'ingabo z'igihugu cya Kongo. Ati urwo rugamba rwacu rugomba gukomeza kugeza igihe abanyarwanda nabo batangiye guhatira ubutegetsi, kuko nizera ko urubyiruko rwo mu Rwanda rudashobora kwemera kuba ifungwa mu karere. Leur discours converge sur une chose. Ils veulent faire la guerre au Rwanda pour renverser le président Kagame. Bifuza ndetse banashaka gutera u Rwanda bagakuraho ubutegetsi bwa perezida Paul Kagame. Ingengabitekerezo yabo ntabwo yigeze ihinduka kuva jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994 yaba. Lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution. Et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je Soma iminwa yanjye nzatera imitwe yombi yo muri Kongore nkuko itegeko nshinga risaba, kandi nzasaba uruhushya rwo gutangiza intambara ku Rwanda. Ibi ndabivuga kandi mwisemo amagambo yanjye nitonze kuko nabyiteguye, kandi uyu munsi niduteganya no kohereza ingabo zacu ku butaka mu Rwanda. Dushobora kurasa Kigali duherereye ku butaka bwacu Kinshasa. Yanashimangiye ubufatanye bwe na FDLR yasize ikoze jenoside no mu Rwanda. Abizeza ko iyi ariyo ntambara ya nyuma yo gufata Kigali. Iri shyirahamwe ryose ryakoranaga na MONUSCO bari bafite imyifatire mibi, bakagira indirimbo bakundaga kuririmba bavuga ko abanyarwanda bose bagomba gusubira mu rugo, ariko mu by'ukuri bavugaga abatutsi. Nyuma yo gutsindwa gukabije perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye na perezida wa Afurika y'Epfo Bwana Cyril Ramaphosa batangiye gushinja mugenzi wabo w'u Rwanda Paul Kagame. Je sais qu'il va arriver même au Burundi parce qu'il est en train d'entretenir des jeunes réfugiés. Il les arme. Maintenant, il est en train de les aguerrir dans la guerre du Congo. Un jour, il veut venir au Burundi. Nous n'allons pas accepter. La guerre sera généralisée. En écoutant Évariste, on aurait Umunsi tendance à umwe croire que c'est azaza mu Kagame Burundi qui l'a provoqué. ntituzabyemera Mais la intambara réalité est autre. izaba Le président du yagutse. Burundi est le seul parmi les Uteze présidents de l'Afrique amatwi de l'Est ukumva qui ibyo a conclu Evariste un pacte Ndayishimiye umukuru douteux w'igihugu cy'u avec Burundi avuga Tshisekedi ahangaha, par umuntu sympathie au ashobora kwizera ko FDLR, Kagame et à ce que ari certains we qualifient de wamurakaje, cause Hutu. ariko C'est kuri lui qui est kuratandukanye venu cyane. entasser ses armées Perezida w'u à la Burundi porte niwe du Rwanda, wenyine mu tout baperezida en b'Afurika collaborant y'Iburasirazuba étroitement avec les FDLR. bagiranye amasezerano menshi na Tshisekedi kubera impuhwe za FDLR yasize ikoze jenoside mu Rwanda. Niwe wakusanyije ingabo ku muryango w'u Rwanda mu gihe akorana cyane na FDLR. Ngewe nzi uburyo abazungu bakoze aba bantu bavuga igiswahili. Il faut Congo tokundana baswahili na Rwanda ensemble. Twebwe uyu ni nyina wagize gati, twebwe icya mbere tugomba gukora nuko tugomba kurwanya abavuga igiswahili cyangwa abaswahili tukabafatanya n'u Rwanda. Tokundana baswahili na Rwanda ensemble. Turwanya abaswahili n'abanyarwanda muri rusange. Soki ko bombarder Kivu mususu, Kivu wana nyonso ko bombarder na batu na biloko. President Felix Sala yango nzambe pe asala. Niba ari ugutwika no gusenya Kivu muri rusange, Felix Salango, Felix mwana wanje, yisenyane n'ibintu n'abantu byose twika. Imana izubaka ibindi cyangwa Imana izarema abandi, kuko n'Imana yarabikoze. Nzambe woyo yo pesa mabere wana asala. Imana yagwaye kino gihugu yarabikoze. Gomora, muri Sodomo na Gomora Imana yarabatwitse, nawe batwike mwana wanje.
ezalaki na makambo lokola ya Congo eza makambo ya ese yawe eza ya Sodoma na Gomora ya imagination oyo bolobaka na français te. ibi ngibi ntabwo ari imagination muri Sodomo na Gomora Imana yarabatwitse gisegeti nawe twika Kivu n'u Rwanda. Ari makambo ya sole salama na Egypte na bamboka mususu. Ibya Sodomo byabayeho n'ukuri ntabwo ari ibitekerezo ko mu bitekereza byabayeho nawe bikoreye. Ba Etats-Unis wana bozoloba. Izo za Amerika muvuga? Mesi bazaliko Bariho. Tonga makambo mususu ko? Bazo vivre na minere na makambo batonga makanisi mususu akokene. Barabasenye barabisenya birasenyuka ariko abandi baravutse Imana irema ibindi babaho bariho barimo gukora ibihugu byabo neza nawe basenya azavuka abandi n'ibindi bintu. Ese bango babima. Zamba yebisa yana zana ndeko na ngai. Yo pe ata bango nyonso wana bazama be batuozo sala na bango. Kwena mupangi na nasha umwa. Oza Ngisi ndi kubyumva hari bari mu gushira n'ikirumba. Mokote akoki ko sala makambo akokama. David asala azalaki ye moko. Ati gisegeti mwana wanjye nta muntu numwe muri leta ufite ukwizereramo cyangwa babiri ushobora gukoresha. Ko Dawidi yakoze ibitangaza ari umuntu umwe wowe nta bantu nka babiri cyangwa batatu ufite wakoresha aho ngaho muri leta. Sokezana uozana moko atandi bane. Niba ufite umwe cyangwa babiri Pesa bango order. bahereze oda cyangwa bahereze autorisation uburenganzira. Ba mususu wana kota na bango na barenyo. Ufata abandi bayobozi b'igihugu bose ubatware mu nama ubahamagaze mu nama. Nibale wana. Bariya babiri wamaze gutegura bakwizereramo nawe wizera. Ebisa bango babombarde Kivu na Rwanda mbala moko. Bohereze ubwo na babwire we bohereze bahite bagenda baje kubombarda u Rwanda na Kivu byose hamwe babisibe ku ikarita y'isi. Mindere baya kusirisa biso. Hanyuma abazungu natwe ntibashake baze batumare. Gasimate. Nta byindi nama. Kivu bazabanje ko na biso te. Kuko ntabwo abantu bo muri Kivu twe dufitanye isano nabo. Batu ya Katanga bazabanje ko na biso te. Abantu bo muri Katanga ntabwo dufitanye isano nabo ntabwo ari abakongomani nkatwe. Mawaya nini? Agahinda kiki. Agasayeto kukoma kufa kakaka boy bazosirisa biso parce que na ibi biso nde batu ya mboka wana. Abakasaya tuzakomeza gupfa kugeza ryari? Erega impamvu batwica nuko bazi ko ari twebwe ba nyiri iki gihugu. Histoire ezo yebisa bango biso nde batu ya mboka wana. Histoire babwira cyangwa amateka babwira ko ari twebwe ba nyiri iki gihugu. Sala oyo na yebisiyo. Kora ibyo nkubwiye nka nyoko. Ozangi ata muntu moko oya ndimene yote. Ubu ngubu nta muntu ufite muri guverinoma ukwizereramo wahaburifi akagenda akahita bikora wowe akagenda agahita bombarda. Tanye ordre abombarde nyonso eken. Bahereza uburenganzira cyangwa umuhe ordre agenda hatwike Kivu n'u Rwanda. Zamba ko yako sana makambo mususu naba we bakoya. Imana izubaka ibindi bintu izane n'abandi bantu bashya hatwike mwana wanjye. Wana ndema bana lobi. Ayo niyo magambo kubwiye nka nyoko. Eza epele tolembi na batu ya baswahili tolembi na bango ko banda bakombo na bango karaktere na bango makambo na bango nyonso tolembi na bango sini za nyonso ndapfuye. Abantu bavuga igiswahili turabarambiwe iby'amazina yabo ibyo bakora turabarambiwe bamareho. Bakasaye bawe ntubagirire impuhwe mwana wanjye. Kivu bolongwa bobanda kolongwa. Abakasaye bari muri Kivu mwese nimuveyo ntagire usigarayo mbere yuko bahasenya. Nyuma yo kumva amagambo ya nyina Bwana Felix Tshisekedi Chirombo kuri uyu wa mbere tariki 3 Werurwe uyu mwaka, ingabo za Congo FARDC n'abafatanyabikorwa bazo barimo ingabo z'u Burundi Wazalendo na FDLR bagabye ibitero ku baturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge mu bice bitandukanye. FARDC, FDLR, Wazalendo n'ingabo z'abarundi bahise bavaho ngo bajya kugaba ibindi bitero mu mihana yo mu Minembwe ahitwa Irumba na Kivumu. Uyu yagize ati amarembo yose uhereye iburasirazuba n'uburengerazuba bya Minembwe byinjiwemo, ubu niho imirwano irimo kubera. Uyu muturage avuga ko ingabo z'u Burundi na Wazalendo bateye abaturage bari mu nkambi ya Mikenye, ubu bakaba bayitwitse yose. Mu mashusho ateye ubwoba yagiye hanze y'ubu bwicanyi,
akomeje gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga biri kwerekana yuko ibitero bya leta ya Kongo bikomeje gufata umurego nyuma y'aho Twirwaneho isohoreye itangazo ivuga ko yifatanyije na AFC M23 mu rugamba rwo guharanira kubohora Kongo ku itariki ya 21 Gashyantare uyu mwaka. Nyuma y'urupfu rwa General Rukunda Michel nibwo Twirwaneho yirukanye FARDC n'abayifasha mu bigo bitandukanye byo mu Minembwe. Ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Kongo ryongeye kwisuganya nyuma y'aho bamenye ko umujyi wa Uvira ukiri mu maboko ya FARDC, Wazalendo n'ingabo z'u Burundi. Ntango yice abantu bose kugeza ku bayobozi bari hariya. Ibitero byaragabwe za Ijefi ahantu hose Irundu Igakenke, ivyo byose byari zarapanzwe n'uriya mugabo. Uwo mugabo amaze kuronka inamba yatangiye kwihamagarira general ubwiwe baganira ibisi bitangaza mu gisirikari aho muba muri mushobora kuba hangaha abo muhemu Rwanda mwarabanye ugira inamba zabo mukavugana ukavuga ati turabarasa none cyangwe twaraye tubarashe mugacunaguzanya mukavuga amagambo menshi. Ivyo nawe nibyo yatangiye gukora. Nyuma y'ubwo yamaze kuronka inamba yahise zipartaja na generale Masunzu. Uriya komanda secteur atangira kuvugana na Masunzu, atangira kuvugana nawe uko niko ahavugana na makanika bajijisha tibagarukiye aho ngaho. Bahise bafata za namba baziheza generale Gasita wari umaze guhunga avuye Bukavu. Bamaze kwirukanka bose babuze iyo berekera bahe bangara babuze iyo baja, niyo watangiye kumuhihamagarisha amubesha yuko nawe agiye kwiripotinga mu ngabo ziheza Rwanda za M23. Rero iyo connection niho yatangiriye batangira gutrackinga ya namba yuko yarabitaba uko babishaka, uko bamuhamagaye akitaba, aho niho batangiriye abari byo bakora. Umunsi rero w'igitendo kamire Gasita niwe wari uri kuri telefone na generale makanika baguma bavugana akamubwira ngo rindira gato ngo hari abaturage baje. Aha yabeshaga kata telefone agahamagara Masunzu ubwo nibwo bahe basettinga gahunda yose y'ukuntu drone igomba guhaguruka, yuko noneho bari bamaze kulokaliza aho ibintu byose biri, yuko inamba yari online kandi bahe bavugana nawe. Uko niko Gasatengwa akamuhamagara, uko niko arangiza agahamagara Masunzu, uko niko barangiza bagahamagara komanda secteur uri mu Minembwe yamiba triangle kuma guhamagara na gutya, ariko bahe bashakisha uburyo bwo kumulokaliza. Aho niho zatangiriye. Drone yahagurutse muri zone de defense ya gatatu Ikisangani. Mureke tubwira abantu bave mu rujejo no gutangira kuyobza abantu abakecuru bari kuri za YouTube n'abandi bose usange ngo no ngabantu bamwishe ngo ni General Sematama ngo yashaka kugira ngo amutsimburike. Bombi baraba general za general zabo zasuhutse kera kimwe n'izindi general zose zasohotse muri AFC muri M23. Ariko bari baravuze ati twebwe zacu nti tuzivuga ati dushaka kwizanira umwanzi turabirekera gutyo. Zasohotse kera twari dusanzwe tubizi karaba general. Yashaka kumwica kugira ngo abwire gute yarasanzwe ari baje wiwe. Ibi ni bisanzwe. Sintekereza yuko izo narrative bakoze murabizi kuko kuvana mbere ahubwo hari ibintu binatangaje. Abantu bovuga ngo umuntu ngo yoherejwe n'u Rwanda, makanika yoherejwe n'u Rwanda, nyuma yaho bakavuga ngo u Rwanda niko rwamwisha. Ibi byonyine ni contradiction iri total. Abantu babe bashaka kugira ngo bakomeze bayoboza abantu. Yavuye mu Rwanda yoherejwe n'u Rwanda, none u Rwanda kandi niko ruzanye drone ruje kumwica. None se rufate nde ko bavugaga yuko Sematama ari mu Rwanda, none se iwe si wa munyarwanda ugiye kwica ubundi munyarwanda. Abanyamurenge niba za confusion zobihoramo kubera mwebwe tugara kwa abantu ababiri bazuza bahora gusa bayoboza abandi, usanga abantu gusa twataye imitwe kwa abanyamurenge barajijutse bazu kuri kwibirimo biba ibyabaye byose birazwe. Barangije drone ihaguruka muri zone de defense ya Masunzu, yuko ikirere kirimo M23 cyose kirafunze nta ndege ihanyura. Bahise bayinyuza muri Kindu iseruka uruhande rw'Irurenge, iseruka uruhande rwa za Rugezi, irazibona kwinjira muri Gakangara, ndetse isubira guturuka mu ruhande ruturuka kandi nk'Irundu ko kwa Buhimba. Nihi kompora byaturutse birasa. Ubwo telefone ntihayivaho yande ya Gasita buri mwanya nikamubwira ngari reporting. Nyuma yuko bamurasha nta kindi cyakurikiweho, Gasita yinjiye mu Burundi asanga Masunzu Kisangani kugira ngo baje gufeta. Abanyamurenge tuzohora kuri Kingungwa na Sebatware n'utundi dusega tuza twirukanka ku mabarabara nk'uko barayoboza abanyamurenge. Abanyamurenge bazi kuri my friend, nubwo mutekereza ngo none mwaciye umutwe, nta mutwe uhari, yuko hari izindi twaro zahagurutse. Mose tiyahurutse muri Kanani, ariko Yoshua yaserukije abanyesiraheli muri Kanani. Ubu nyine dufite Yoshua uturangaje imbere kandi ubwo kazabushisa. Amahoro tuzoyageraho n'ubu ngubu kera byose ko biratungana, nta kibazo kibirimo, byose bizashoboka. Rero ico no babwira
reka mbihanganishe kandi mumenye kuko urupfu rwiwe nuko rwagenze abantu babipanze ni gasita n'amasunzu ngo kugira ngo banezeze bamaze gutsindwa Bukavu noneho bereke leta yuko bakoze igitangaza ati nubwo Bukavu twatsinzwe ariko twishe uriya wari waratesheje abantu intuza hariya muzokomeza muzohunga amahoro dore nubwo wapfuye apfuye nk'intwari y'abanyamurenge ko baramusabira umugisha iyagiye amaraso yiwe azobakurikirana kandi urwanya urupfu tuzorerebesha amaso ico tuzi neza nubwo nabandi bapfa nubwo nanje uyu hawuvuga napfa ico nzi ico tuzopfa nk'intwari zahagurukiye ubwoko bw'abanyamurenge ariko mwebwe muzopfa mwangara kandi umuvumo wari amaraso y'intwari yacu makanika azabakurikirana murakoze murakoze cyane kongera andi magambo ndumva bigoranye ariko kandi mu byukuri byari byateye abantu urujijo cyane kubera ko bamwe baravuga bati ngo hari umwana ngo wagiye ngo mara ngo azana ngo telefone ngo ayisigaho ngaho ngo ayirayimuhereza ngo ayitabe ariko mu byukuri murakoze gukura abantu mu rujijo kubera ko ni ibintu byari bikenewe cyane hanyuma wenda tugana ku musozo kubera ko ni ikiganiro twifuzaga ko tugira icyo dutangariza abantu tugana wenda ku musozo w'ikiganiro ese kuri none abanyamurenge ni ikihe cyizere mwoduha kubera ko abantu bacitse imigongo kubera ko twari dusa nkaho ariho twegamiye hanyuma icyizere kindi mwaduha nikiye urakoze cyane Nyamujareti official ndetse n'ubwoko bwacu bwose butari ubw'abanyamurenge gusa bo bari abanyamasisi bo bari abavuga ururimi rwacu bo bari abanyarwanda bo bari abarundi bo bari n'abanyamoko bandi bamukundaga tubabwire ngo nibahumurike turakomeye ntabwo ducitse intege yuko ndagira ngo mwarabibonye n'ibindi bizokurikiraho muzobona imirimo izokurikira nyuma yo kumeneka kwa maraso yo kuri ya mugabo abaturage bacu nibahumurike dufite intwari afande General Sematama arahari azoyobora ingabo kuzogeza ku munsi wa nyuma hariho ba koloneli bahari benshi ba mitabo ba mufoko bandori n'abandi benshi n'abandi basore bose abo barahagaze kugira ngo bazorwanire ubwoko bwacu kugeza tugeze mu mahoro rero abaturage nimuhumurike nta gitangaza cabaye ko mu rugamba hagomba kubaho gupfa kandi kugira ngo habeho amahoro hagomba kubaho n'ibitambo iki gitambo cari amaraso yiwe muzakurikirwa n'ibintu bitagira ukuntu bingana yuko muzareba yuko insinzi yacu iri hafi yuko ari amaraso ntiyogendera busa nayo avuza induru kuri iriya misozi kandi mwibuke yuko kiriya gihugu tuzokibamo tutazagita ari amaraso nico kiguzi cyacu rero abantu nibahumurike turahari kandi bizakunda twese twahagurutse duti byacu kugira ngo tuzemere gutanga amaraso yacu ariko hari iwacu hazabeho rero ntabwo babuhari ni muhumurike tumeze neza ico nobwira abantu mu kurangiza ko turagira ngo tubwire abasore bose cyane cyane inkumi n'imisore ni muhaguruke ko kiriya gihugu cyacu ntabwo tuzokibamo tudafite ibyo twatanze abari muri Kenya mu Bugande muri Kongo mu Rwanda mu Burundi n'ahandi hose ni muhaguruke n'umuti byo byose murimo nimbara ayo mashuri muzogaruka mu yige twarabonye igihugu ariko nimubwira abantu ngo nibahaguruke tugende iki ni gihe cyo kutabwira abantu ngo nimutanga amafaranga kandi no nimureka abasaza bacu n'abakecuru bacu bazabikora ariko nimuhaguruke ivyo bisirimba bya buri gitondo n'umugoroba ntabwo tubabujije gusenga Imana yuko no mu misozi wacu hariho Imana no mu misozi wacu hariho za sente no mu misozi wacu murashobora kwagirira amatorero mwumva mushaka ariko nimuve muri ayo matorero muve muri ibyo bisirimba uwo munezero mukura hiriko umuntu iyo muhaye musesagura imigeri mwirengeza mwikubita hasi no hejuru muri mukumva mufite ubuwe munezero wanyu harasenyutse muri mukumva mufite ubuwe munezero baso batakiba mu mazu abandi baracitse abandi barapfuye abandi baraciwe amabere ivyo nivyo bibanejeje kugira ngo dusirimbe twe kubitiriya niko kuja mu ijuru sukunyura mu Rwanda kuva mu ijuru sukunyura mu Bugande urashobora no kuja mu ijuru uri mu bijabo urashobora no kuja mu ijuru uri ku ndondo urashobora no kuja mu ijuru uri mu bibogobogo urashobora no kuja mu ijuru uri Bukavu n'Igoma n'ahandi hose turababwiye ngo nimuhaguruke iki nico gihe abantu bose nimuhaguruke kugira ngo twiyubakire igihugu kandi amahoro arahari nimutaza bizamera nk'abijya za Esteri nubwo bitazokunyura mu wewe ubwoko bw'Imana buzotabarwa mwebwe basore muhaye munkurikira bazonkurikira n'abazokurikira ryari ubwoko bw'Imana buzotabarwa ariko hatariyo contribution yawe isoni zizogukora aho bari yabutugara iboko barahunga amahoro mu gihe tuzadohe tuzamukira misozi twidagaduye tumerewe neza ibo bazohe birukanka biseseka kandi kera bamwe byaratangiye ubu bamwe bageze kure ko muraja hehe niki muhe muhunga ko mwavugaga yuko ari igihugu canyu nabandi bavuga byinshi ngo ndetse nti tuzogikandagiramo hari umuntu umwe wigeze kumbwira ngo kino gihugu nugikandagiramo
ngo uzibonera uwo nguwo wavugaga ibyo ngibyo ubu yarahunze njyewe ngihagazemo reka mbabwire kuko igiti Moridekayi yari bari baragiriye Moridekayi nico Hamani yabambweho igihugu we watekerezaga nico twicayemo ariko we wabaye impunzi nimuze rero twubaka igihugu cyacu murakoze ndumva nta kindi tworenzaho ariko hari ijambo rimwe navuga wenda hari ico wabwira abademobi abandi wenda mwaba muri mu myaka imwe nabo bari bararwaniriye igihugu kuri none bo nubuhe butumwa wabaha barakoze cyane abo ngaba n'abantu bakoze igisirikari nta mpamvu nyinshi yo kugira ngo tubamobilize iki ni igihugu cacu kandi ni twebwe tuzocibakira sintekereza ko kuri umudemobu unduta mfite imyaka 50 ntabwo njyewe nyihisha ariko nemeye gute byanje nari muri Canada ntaco nari mbuze nari mfite akazi nakoraga nabonaga amafaranga nk'abandi bose ariko nemeye kubita ibyo ngibyo nataye umugore wanje nataye abana wewe mudemobu wicaye mu Rwanda mu Bugande mu nkambi kwirirwa gusugotomera kanyanga n'ibindi wumva ibyo arizo biguhesheje agaciro no guhaguruka tukagena tukaje iwacu yuko nibyo byose nabyo birahari nimuhaguruke mwebwe mufite formation muze twegera abana batoya bahe binjira none badafite ikintu muze mubayobore ni mwebwe byongozi ni muve muzo murimo muve mu bintu za distraction muve muzo gutekereza kuja hanze si wanyu njewe mvuye muzunga za kubwira ngo uri inyamaswa ngo uzotahuje wanyu ukumva gahinda karakwisha